barakuriye nk'uko ngiye kukurya. Abantu ba mbere bari kukurya ndi uwa mbere kubera ko nkuvuga ngo iyo uba ifi mba narakuriye, iyo uba n'igi mba narakuriyemo umureti, iyo uba ikinyobwa mba narakunyoye. Ni ukuvuga ngo ibintu byose urashima Imana. Mba narakuriye, ariko hashimwe Yesu, hashimwe Imana yo itarakugize ifi. Inshuti bavandimwe, turagira ngo tubabwire ngo iyo uza kuba ifi baba barakuriye. Ni ukuvuga ngo iyi ni part 2, tugiye kurebera hamwe uburyo iyo uza kuba ifi baba barakuriye ukaba utakibuka. Reka tubanze turebe nimba iyi fi ari ingabo, nimba ari ingore. Gusa iyi ngiyi ni ingore, iyi ni ingabo. Rero wa mugore uri kundeba, wa mugabo uri kundeba, mwabana mwe muri kundeba, mutega amatwi mwumve uko byari kugenda igihe muba iyo Imana ibagira amafi. Gusa turashima Imana ko itabagize amafi baba barabariye. Ni ukuvuga ngo iyo uba ifi baba barakuriye nk'uko ngiye kukurya. Abantu ba mbere bari kukurya ndi uwa mbere kubera ko nkuvuga ngo iyo uba ifi mba narakuriye, iyo uba n'igi mba narakuriyemo umureti, iyo uba ikinyobwa mba narakunyoye. Ni ukuvuga ngo ibintu byose urashima Imana. Mba narakuriye, ariko hashimwe Yesu, hashimwe Imana yo itarakugize ifi. Ni ukuvuga ngo iyo uza kuba ifi, abakire baba barakuriye mu mahoteli yabo ariko ifi wari kuza ugira amahwa yo kuruma abantu aka kantu uzi iyo kagiye mu muhogo. Ni ukuvuga ngo turi kuvuga ngo iyo uza kuba ifi baba barakuriye, abana bawe baba barabaye imfubyi, cyane cyane nk'abantu b'inturumbutsi, nk'abarobyi bo mu kiyaga cya Kivu baba baragiye bakakuroba. Bamwe baba barakuriye uri isambaza. Ni ukuvuga ngo ibintu utatubwira biba ari byo. Muri bwa video ya mbere nakoze ikaza gukundwa n'abanyakenya, akavuga bati mu by'ukuri ibi bintu ibyo ari kuvuga nibyo. Ni ukuvuga ngo ntituzatubwira ngo iyo uza kuba ifi baba barakuriye, nyaboneka wa mugabo uze ushimira Imana. Hari uwigeze kuririmba ngo ntabwo yatugize amahembe cyangwa se ngo tugire umurizo. Niyo mpamvu tugomba gushima Imana. Buriya wa mugabo we, bumva ndi kurya umugore wawe. Iyo Imana isa kubagira ifi, bumva ndi umugore wawe, abana bawe baba babaye imfubyi, nyoko bukwe abasigaye ari kurira, so bukwe abasigaye ari kurira, abana b'abaturanyi bawe bose mwamugiye mu kiriyo kubera ko mba mbariye. Nimba Imana itarakugize itungo, ibyo ntiwabishimira Imana? Warangiza ngo Imana yandemye naniwe, ngo Imana yandemye nabi, ngo abandi yabaremye neza, hanavuga ngo bavutse ku nziza. Ni iyihe nziza ni n'iyihe mbi? Ujye mugabanya itiku, ntawavutse ku nziza cyangwa se ngo ndafuke kumbi. Ibintu tujya tubibabwira mujye mubyumva neza. Urabyumva neza? Ubu bamwe muri mu kiyaga cya Kivu, abandi mu kiyaga cya Ruhondo. Gusa mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanje, bwasanze kuza ukamamazanya nanjye. Buriya iyo ufite ibicuruzwa ntuze kwamamaza hano kuririmba official kuri Caguwa Nifasi 3, iyo uje turakwamamariza ibicuruzwa byawe
bikaba byabasha kugera imbere. Cyangwa se waba uri n'umuhanzi ushaka gutera imbere, waba uri mu YouTuber ushaka gutera imbere, ukaza tukagufasha kwamamaza, kuko dushyiraho videwo igahita irebwa n'ibihumbi 259 n'ibice 7 mu minota ingahe? Mu minota 10. ugira ngo ndabesha agenda arebe kuririmba official, arebe video twakoze, namara kuzireba araza kuba yatubwira. Gusa ingingo turiho uyu munsi niyo kuvuga ngo iyo uza kuba ifi baba barakuriye part 2. Sinzi nimba wari kuba indagara, niyo uvuga ushobora kuvuga ngo sinari kwemera kuba ifi, wenda wari kuba indagara. Ariko nubwo wari kuba indagara, no kuvuga ngo abana bari mu mirire mibi baba barakuriye. Baba baragiye bakakuroba hariya mu kiyaga cya Kivu, basigaye banororeramo amafi. Gusa dushishikariza abarobyi barobera mu karere ka Rubavu ko bagomba kuroba mu buryo bwemewe n'amategeko, bagakurikiza amabwiriza yose leta ibisaba kugira ngo babashe kuba baroba. No kuvuga ngo iyi fi yacu, iyi fi yari ingore. No kuvuga ngo kubera ko iyi fi ari ingore, reka abagore babyumve. Wa mugore we iyo uza kuyifi aka kanya, mba nkuriye aka kanya, abana baba bayimfubye. Ngo amafaranga yose washiraga muri kopera ubuga bagapfuye ubusa. Tubibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Hari abantu bagira ubugugu bati twe uriya ntitwamukora subscribe, nutankora subscribe ndaza mpekenye ifi. Ubushize nariye inkoko, muravuga ngo ndi igisambo, ariko se we nturi igisambo? Utaba igisambo uko kwezi gushize uhaye ndi. Reka twigarukire ku ifi. Ifi twabwiye ko ari ingore. Muyirebe neza, uriya ingore igira imbavu nyinshi. Ingore igira imbavu nyinshi gusumba umugabo do. No kuvuga ngo iyi ngiyi ikwereka ko ari ingore. Nyaboneka tubibutse gukora share, like na comment. Iyi video uramutse uyinyuseho udakoze like, share na comment, waba uri ntashima, kubera ko iyi video tujya kwitegura kavuze tuti na bandi bakeneye agafi. Gusa tubibutse ko nimba ufite mushuti wawe ushaka kwamamaza ibicuruzwa, reka tuanze tubibutse ko mu gihe ugiye kugurisha cyangwa se mu gihe ugiye kugura, kuvuga ngo ukeneye kugura ibikoresho by'ubwubatsi, uraza hano kwa Kabaka Yves, hano neza kuri parikingi y'umurenge wa Rugerero, neza uturutse hariya Musanze, uraza ugaparika aho hari kenkayori yitwa Kabaka Yves. Iyi kenkayori bafite ibigega byiza bifata amazi, bafite ibikoresho byiza by'ubwubatsi, inyundo, imisumari, sima z'ubwoko bwose, kandi ku giciro cyiza. Mu gihe rero waba ushaka ko ibyo bikoresho byose bikugeraho, utwandikira muri iyo nomero, cyangwa se ukagera hariya ku murenge wa Rugerero kazi kwa Kabaka Yves ni hehe, bagahita bahakurangira. No kuvuga ngo ibyo ngibyo nibyo biba byatuzanye kugira ngo mudufashe, mutere like, comment, natwe tubazamure, cyane cyane nk'abahanzi bakiri batoya. Nja mbona abahanzi hariya ku murenge wa Rugerero kuri Aba Music, hariya kuri kiriya kigo cy'urubyiruko, ugasanga umuhanzi afite indirimbo ariko ntizirebwa. Icyo usabwa ni ukuza hano, ubundi tukagufasha kuba twakuzamura. Ni ibintu biba bitoroshe kugira ngo umuhanzi azamuke, ariko iyo wakoranye natwe, iyo wageze kuri channel yacu, ubanza kuvuga utese iyi channel ubundi irarebwa, iyi channel bimeze bite, twarangiza tugafasha kugira ute
tukagufasha kwamamaza. Rero niba tugufashije kwamamaza ukazamuka, uzongere ugaruke ushime. Ibyo bita garukute, garukugira ute, garukushime. Twababwiye ko iyi fi ari ingore. Hagati aho turihanganisha abagore barwaye, ari abarwariye mu bitaro bya Gisenyi, mu bitaro bya Ruhengeri. Turimo turasabira abapfakazi n'imfubyi kugira ngo bakomeze kwihangana. Hari uba warapfakaye akiri mutoya, uwo nawe ndamusabira Uwiteka Imana kugira ngo amukomeze. Noneho hari n'abapfakara bakuze, ariko ibyo ngibyo ntibyatuma umurimo w'Imana udakorwa. Rero nituza turaza nyaboneka muze mumenya ko ibyo tuba turimo ari ibintu biba byateguwe. Ntabwo tuzahora turuhanya n'abantu kubera ko banze gukora like, subscribe na comment. Ahubwo tuzakora ibisabwa. Niwanga gukora like, subscribe na comment, tuzagushakira ibigukwiye, ubundi amategeko azakurikizwa. Gusa abana b'ifi bihangane. Ndavuga indagara, isambaza n'indugu byihangane kubera ko nyina wabyo muriye. Icyo nshimira Imana nuko ariko nimba ari umushinyi no ifite ifite uduha mwana. Dore cya Arine cyo muri Kenya kiranise ngo wa mugabo ugira inda. Nimba se ngira inda, wowe ntandugira. Rukareba. Nukuvuga ngo abantu basigaye banatwirira ngo uriya mugabo agira inda. Iyo uba utagira inda, ntuba urebye video yose kurinda irangiye. Baba we. Iyi fi ni ukuri abana babaye imfubyi. Gusa ikikwereka ko yari ingore y'ifi. Noneho iyo urebye iminwa yayo wagira ngo yateraga na makeup. Iyi fi wabona yateraga makeup kuko itegereze hano uraza kubona ko nukuvuga ngo hano niho habaga hari amaherena. Uriya disi we mbega ifi. Gusa iyi fi ndashima Imana ko Imana itangiza ifi. Ubu nanjye baba baramfofoye. Rero wa mugore we, shima Imana ko utabaye ifi, ubundi ibindi bizaza byizana. Rero ko bareba.